I'm sure uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amalotho, bawina casino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithinto abantwana. Siyabingelela baba udokotela baba Sizo baba Jabulile. Namhlanje ngithatha ithuba lokuthi ake sithole baba Mavuso senze i-shooting naye siza ukuthi yini asiphathele yona enambeni yakhe enzomthola kwenye 062 322 8297. Baba Mavuso awubingelele kahle. Ngiyabingelela baba udokotela ngiphinde ngibingelela nakubabukela emakhaya. Kuningi namhlanje usafuna ke sikhulume ngako. Isikhathini esidlule kakhuluma ngodaba labantu abantshontshelwa impahla. Abantshontshelwa imoto but lento isiloku sivele njalo ukuthi lezi zinto lezi ezitshontshwayo naye umuntu unomthelelo ngoba uyazi ukuthi uzokhala kubani. Yebo baba udokotela kunjalo. Uyena onomthelela kakhulu. Kwesinye isikhathi baba udokotela amasela nje abantu abantshontshayo bakhiwa yithina abaningazi bezinto ezintshontshayo. Okay. Mawubheka nje sinokuthi sibe nezinto ezinhle imoto bazihalela. Okay. Abanamandla okuyithenga. Kube lula ukuthi bazintshontshe. Sithenga nenkomo kuyalotsholwa emakhaya abantu balotsholela ngenkomo emini sigcwala isibaye inkomo ntambama sifulwe ngezansi isibaye. Zintshontshe zonke lezo nkomo. Okay. Ithina imbangela ukuthi amasela azithathe izinto ezinhle sisuke sinazo. Thina siyakwazi uba nezinto kodwa singakwazi ukuzivikela ukuthi lela lihle lizihalela lingazithathi. Understand ukuthi usho ukuthini umuthi bavule ngezansi bazithathe nako nje na induna la sedazini bazithatha imbuzi ekhona bamqhubisela isibhamu. Hayi uthi bazithatha eleyo wavuka ezike no ziphuma akaze aphuma. Bawudokotela kukhona isela kukhona umuntu ontshontshayo. Abantu abazontshontsha la akwazi. Akufani. Khona umuntu oyisela bese kube khona umuntu ontshontshayo. Umuntu ontshontshayo sinabantu abantshontshayo manje. Basivula ngezansi sibaya bazikhiphe zonke. Khambe kusala amachwaneke ekhala kusala amachwane uyobanjwa. So banjwa lehlabeni. Amachwane ahambe eqatha ke ekhala kuze kofikwa lapho. Bangazisike la bona la emakubo. Bazise kuyibhaya. Ngale akakho umuntu ontshontshala kubo. Labantu abantshontsha abantshontshela emakubo amasela. Hayi uthi ufuna ukufuya. Yisela lisakalo. Ngoba ngeke uzuyibambe vele. Isela noma uzolibamba kodwa mhlawumbe kuzophila isonto lonke kuyimanqobonto khona imbuzi engekho la. Ngoba kwafika isela. Isela lisivula isibaye. Lijomba ngaphezulu. Ayivuki futhi esibayeni imbuzi. Lifika lithi isela. Librush lifukule. Bese kunika kanjalo. Uhamba nawe nothu. Lo ngale akangeni isela lingena la lifukule limnike. Hayi uphela lizohamba lo ifake emotweni nje bayemnikeza. Yima wena kanjalo liphinde isela lijombe isiba lithathe kuwena wena imali. Uqala librush la phezulu. Librush la emadlebeni imbuzi ayivuki ebusuku. Mawuyithinta ekhanda. Wayithinta nje kahle. Kade ungasivulanga futhi isibaya ujombile. Wayifukula. Wayimukezela, waphinde waphuma wayithatha ke masuthi wena imali ngiyabuya. Ahambe indawo engayikilometer wayibeka imbuzi. Afika ibrush ayibeke angayikhuleki. Ifika ilale futhi yisela ke lelo. Yisela le. Umuntu ontshontshayo uvula isibaya azikhiphe zonke. Zithi Congress ithi nanithi niyaphuma kusekho lutho esibayeni seniyabasukela amase yela abantu labo ekuthiwa bayantshontsha lapho. Ukhona umuntu oyivala la. Ukhona umuntu esinawo uvalisela uvala umuntu ontshontshayo sinawo lo muntu lo. Sinawo lo muntu lo siyabanikeza abantu sebeqalile abantu ukuthatha. Baqalile ukuthatha. Imali umuntu afuna ulungisa umuntu uyofuna. Mawufuna lo muntu lo ukuthi sivala amasela sikubiza 7,000. Kunomlungu manje eRichmond. Yeah. Bamqedile emagusheni. Uthini kumuntu manje oseRichmond ubona lento ezotshela iboss yakhe umlungu eplaza ukuthi awule ngibona baba Mavuso ukhuluma kanje. Uthini kulomuntu lo ngoba sikhuluma ngabantu abalahlekelwa izimbuzi ngempela thina. Lo muntu ole ko Richmond. Uma ukuthi uyayilalela le video ngicela ayithathe serious.
ngicela ayithathe serious aye nakuyena ubasi wakhe amtshele mina ngizomnikeza umuthi ngempela njengoba phela enezinto ezinhle yabona usuke uqhama ngasexopo uzoshona phansi nako lapha kutshala ama orange ngiyabona uzowela umzimkhulu yabona nje ukuzowela umzimkhulu uhlangana nevan le van li NIP lilayisha imbuzi kunyenyenye likhuphuka kancane uyabona umuntu ube order imbuzi lezi njoba kunyenyana kanje ubani umuntu ongakudayisela afaka into yakhe inyenyeke ngo-past 3 NIP hayi bese kuzosa nje ubengaphuma neMaritzburg lo muntu waphela kulula mase Maritzburg aphuma athi okwenza ukuthana anizophambana la intabeni uyabona nje ubaniphambana nayo le intabeni umbona sela nusuka lekube ngekho ungena uqhamuka lehlathini uzojoyina uyaphuma futhi uqhamuka la uyale kodwa njengoba ngena ukungena dlule uyaya ile ndlela ekuthiwa ile ndlela ezibizwa ngole Kokoba Road hayi ukuthi uzohamba naye kuze kushonela ngohamba naye life free ulayishile lo muntu njengoba usho nje izinyeke khali icwane imalini umlungiselo umuntu umsebenzi masumvalela nje amasela umuntu maye kude futhi usifakela ipetrol isime somfakela ku 7000 ukuthi senze lo msebenzi 7000 imbuzi ezingakulesa imbuzi 7000 imbuzi ezu3 ziyabiza imbuzi manje ziyabiza imbuzi wena uvala ukuthi imbuzi ezo100 ezinganjani mina ngivala ukuthi imbuzi ezo100 uzothi hawu imali zingaki imbuzi zakho kanti uma unembuzi ezu5 uthathe lo muthi kulungile ezo5 engithi ufuna ziphi imithi lana hayi ngithi zintathu ezimithi lezi ezimbili zimitha amawele ushuda akho ke 7000 kanti kome imali inkomo iyodwa yu15000 uthenga inkomo 15000 lana uvona umuntu unenkomo ezo13 ufuna nje ngoba usibaro wakhe bathathe ezo6 esibayeni yebo doctor wayibona le video athi kuyadlala yebo ungasho ukuthi uma ubona le video mase angifuyile usibaro wakhe ufuyile uyena labamthathele ezo4 uyena labamthathele inkomo ezo4 uyakhala udadewenu athi ufuna kube awuthini kanti okusho ukuthi iyajabula wena kanje wasibaya siphele hayi mina ngakuyekiswa ilento ukufuya angifuyile uyahlekisa uhlekisa udadewenu emzini uke wakhuluma kuma-video amaningi adlule kusukela ngabo March May ukuthi umuntu ongasebenzi vese usuke ngafuna ukusebenza hayi nabo bantu babodokotela yini mina ngisafuna ukukhuluma kakhulu ngalabantu abangasebenzi benza ngamabomu ya ngeke ngisho lutho kodwa ngizobuka nje ngithi ziningi into ezidala abantu bangasebenzi abanye yebo yabona nje kade ngise evenda ekunofana ongasebenzi umnqwane uvuka kusebenza ubuso kuJojo umnqwane ngephayiphi into eyenzayo uhlala la ngasemgaqweni kunehlabathi ke lapha esosimanga ucuthe labantu abamajipi abaduka abafuna inyanga 100 rand ukukhombisa umuntu 100 rand uma usulambile uthenga ukudla uthenga kuye uthenga uzumningi ngisho ukudla azoguduka naye ngeke ukudla lapho uqedwe yabo uphuma eThekwini ngeke kwalapha neChipis ngeke uqede mkhulu ngeke uzokuqeda ngobani lo tata bakunika istiff papa yabona isikhaftini lesi siphutshwa ngaphandle wena uyitshela ukuthi ufaka ama gloves kanti izandla zakhe yinzipho zimnyama le stiff papa mase sibutha kanje ukuthi sibele lapha sizodliwa wena uthi yavula la awazi noma ubethi yokuchitha indokudlo sasetha ngabanani kukhona amathumbu kukhona yonke ihlangene la yabona kule ndawo lezi indawo ezakhiwe ngenye indlela amathumbu ahlanganiswa nekhanda amathumbu enkukhu kunekhanda kunenhloko yenkukhu la phakathi kunenyama enkomo zodla yonke le kunesopho abantu abangasebenzi khona abaphila lo msebenzi ke bona awusebenzi sekuyacaca ukuthi awufuni ukusebenza ngoba nazi into yenzayo maye ngaqhamukanga iJP kusho awuzodla ngale khona iZN kusho awuzodla izongaqhamuki iZN lapha izongaqhamuka phela indawo ezingahambi kalula lapha ngoba phela ngeke uyihambe ngevan le ndawo ngobani kungani ukuthi izilo ngaphakathi evenini kukhona enye activity eBali yayishaya gravel lapha gravel kuphela uma uyislimi izongena ehlabathini ifike ihlale phansi engithi lemgaqo lekuthiwa inendishi
imigaqo lapha inendishi Okay. utshela ukuthi ngoba wena aqinile uthi uyafika lapha endishini isihlabathi bayazi abakhona Uma ungena ngeveni for bayibone ithi kanti ithi deflock iyeza ukuthi hayibo sekikuphi la. amafutha azoncinca la kuzonuka amafutha la ngaphakathi emotweni yiveni ke lelo buhamba ngalo. Ake sikhulume abantu abafuna umuntu omsebenzi. The question is unawo wena ama forms ukuba sign ukuthi mhlawumbe bongena emayini bongena emaplazini bongena kuphi. Why uthi abantu abangasebenzi benza amabomu? Benza ngamabombe babudokotela ngoba mina ngiphethe umuthi ukuthi abaqashwe lapho futhi bethanda khona. Ngiwuphethe nje umuthi ngesandla. Hayi ukuthi uzofika mase ngithi awuhlale la. Ngiyabuya. Ngidumisa imoto ngihambe. 1200 uzothola umuthi 1200 uzothola umuthi womsebenzi babudokotela. Uzosebenza futhi. Angajahi umuntu umsebenzi uzowuthola lo awufunile. Ngakade ufana. Uma kuyenzeka ukuthi bowufunelo kuvile eqhamuke lo uthatha ungasho ukuthi angucelanga. Yindlela eyakulo lo uthe uyawufuna. Abantu bafuna ukubethela wena uphethe lo sawudi lo uthi akunika 1000 aye kumosha imali. Hayi labantu nabangixaka bangixaka ngiphethe usawodi okubethela uyi1000 nje kuphela ulanda umuntu le la emlanda kwafamvuthela u10000 aqala kufonela umuntu kodwa lo muntu usuke edlule kumina afona athi ngiyeza mabhena usekhona la sawodi wakho uthi khona la ngibizwe khona akafuna ukutshela ubizwe khona uzobambisela uthi khona la ngibizwe khona athi khona la ibizwe khona. Labo bantu ke badlula kumina bathathe lo sawoti okubethela bahambe bobethela imizi yabantu kuhleke lokho abeza abantu bahambe bobethela imizi yabantu asinayo inkinga kodwa nawe woza uzowuthatha usawoti nge1000 ngizovela ngitshenthenze njani uzenzele nje kakho uzenzele nge1000 ngizokunikeza mina kodwa uyikholwa nalo isiphethe sa1000 angizokuthatha wena uyikholwa isiphethe sa1000 umuntu usiyafuna usiyamfonela ukuthi usiyamtshela ukuthi hey manje ngisazama ukuthinta lo baba lona ngoba lo baba akalibaba ucinge uthi umuntu kanti lo sawoti futhi awukho kuwena ayikho inyanga engafika izokubethelela ngo1000 inyanga ibali izindlu Mongenazi izindlu bala amaqamela mina ngifike enyanga kuthiwa isawulima imifike efaka amabhusa ngakho iqala zaphezulu kodwa kibe ngihamba nalo ayikuboni ngithi mina nangu mhlawumbe ayikuboni ibuka phezulu kodwa ifaka ngaka amadala hayi ngeke ngisho ukuthi ubani osebenzana nawe uthatha phu sawuthi ngezelo ibalekela ukuthi kubalekela ukuthi umkhulu usawulima mina babudokotela njengoba ngitshena ngithi yonke lemithe engikhuluma ngayo ngiyiphethe ngesandla kanje kumanje ngithatha umuthi ngikunikeza umuthi siyahlukana mawuthi ngiyokwenzela ngizohamba ngiyokwenzela ngopetrol wakho mkhulu kuningi esesikhulume ngako ngifuna ukuthi abantu bazi ukuthi okusalayo abantu bafuna ukusizwa yebo abantu bafuna ukusizwa ake siyibukele nabantu benomzimba eyahlukahlukene kodwa befuna imphumela engafani abanye banenduku encane ngiyakusho nje lokhu ngamabomu kodwa akekho umuntu onamahloni njengosisi onamabele amancane ongathi isifuba sendoda uzazifuna ukuba umngane wakho ngoba ufuna ukumshela nithini ngempela kulabo sesawaphethe amaqhugwane amabele baba udokotela lamaqhugwana abo ayenza babe ne-challenge ukuthi bagcina beba abangani bethu ngenhloso yokuthi bazifake enhlizweni zethu sibe sihlezi sibatshela usuku nosuku akekho umuntu oncenga ukuba umngani nendoda onamabele amakhulu akekho yawena kade ngi7 izola kithi lo uqhubha ubhaskidi u10 liter ngize ngiyabuza ukuthi mina ngoba ngiyabothi ngiyajikjela phela ngithi ngane nomuntu omdala lo washo yona ngithi mina phela angithi ikhuluma isivede ngitshela ukuthi ayizo ukuzwa kahle ya time 16 and 15 i time 16 and 14 ifuna ngikhetha ukuthi ngifuna kuphi ayibo ngathi mina kwenzekani la nosithilo mase sebuya udadewethu uthi kuna 13 lokho how ngithi indaba phaka xa sephezulu uchayi phela u10 liter yabona umuntu osifazana onamabele amakhulu uyazazi ukuthi uyi-wanted hayi ukuthi uyi-hate uyi-wanted awukwazi ukuthi abanye abantu ke bafuna ukuyikhuluma ngenye indlela ethi hayi awufaneleke uma ugqoke asinani thina abantu besilisa abanandaba nokufaneleka uma ugqokile
hayi okwakho phela wena usugqokela kugqoke wena uzuqela yini kanti angibazi mina labantu bathini ugqokile ubani kanti cha mina ngikwazi amabele agqokayo kuthiwa uyazi nje nempahla hayi ngeke nje kanti siyapha empahleni yazi into eyinkinga ngalamabele lawo awungeni nalempahla empedeni angiyidingi mina ngani uzusayizi bani nansi into bengifuna u10 lit kube sena wathi kwathiwa u16 u14 ngathi mina uneminyaka o2 ukhethe uthandayo bese besho bathi hawu na 13 ngithi nje beqhubha ubasket nje utheli hayi ngeke mkhulu unayo into kumuntu esifazane ngempela osehlazweni usecesha ngejim uthi hayi ukuthi manje ngijima kakhulu vese abantu abajimana amabele amancane kodwa nabo bakufisi le nto le hayi baba udokotela le nto leyana abantu nje njoba siyasisho sithi abantu bazifunza eceleni umlomo bewubona ngoba yenzela abanye abantu into engeze umsebenzela umuntu nje onabamela abancane sibheka lena nje sizinsizwe ngeke phela ngeke ngithi ngifuna ukuthi ngibe nomuntu kodwa ngibe nomuntu ofana nami wena ufuna kube no basket we cleavage la khona amafoni iPhone ikhona into abayibiza nge-cleavage afake 2 amafoni ungawaboni eyodwa ayiphathe ngesandla uthula ubasketula vele u10 liter njengoba ime kanjena njengoba siphethe lo muthi eza ushaya engonweni kancane emeke ushaya engonweni ngaphambili ima kanje uyakwazi ukuqhamuka ngala uyithinta udlula uthinta ingono yabona ngithi njoba ngihanjwa kanje mawuhamba ngala ukumthinta kwakho ushaya ingono le weyishaka ekhoneni la udlula usho futhi usisi usengakakhulisa akawakhulise uzobona yena ukuthi angakanani kodwa into esiyisho thina iba namabele umuntu wesifazane thatha lo muthi sizokutshela ukuthi wenza kanjani usebenzile yonke nje indawo yazi kodwa kwenza kahle ungayihluphi ngalabafana abamaphepha amancane bakushuthi bekujwayela ukumosha isikhathi nje abantu hayi wenza ngamabomu sihlezi ikhuluma le uyazi omunye ngizoyisho nje le nto yeah abanye bazi baqhubha uma babo uma wakho understand ukuthi waye umfana wami nephepha elincane hayibo uzothi useqhubha uma wakho understand uma wakhe wamzala uyamazi uma wakho yena okwazi kancane ukuthi nephepha elincane that's number 1 yeah uma wakho yena ophika aqala mengithiwa umithizile athi hayi yami ingane ngiyayazi yeah uwazi ngoba uyena kwazi ugeza ukuthi ibinivesi azathi amantombazana azodlala ngaye abalance enhlabathini athi wazi ngaye ukuthi umuntu njoba ade khula umuntu onepipe elincane bebemxhaphaza kangakanani baba besifazana manje akafuni ingane yakhe iqhaphazeke ngona iqhubeke kuyena imqhube nje straight angimake siqale phansi uma wakhe lo mfana akamfuni ukuthi ajole yabo ngoba amantombazana azodlala ngaye okay ingaka encama ukuthi uma wakhe abasana aqhube yena straight la endlini angaphumeli ngaphandle amqhube phanje endlini umqhuba uma wakhe uncama ukuthi le ngane nokuthi azashatha ubhuti nje amantombazana azodlala ngaye nje ngingancamela ukuthi ubhuti ukuthi ahlala lapha ngoba naba nabachano yabathumi avela aqhube khona la awusana aqhube manje le ngane lena mesisi siyayibuza le ngane le ubani uhamba naye ithandazi noma ndithi umalume noma utata hayibo ngoba phela leli iqhame office elilodwa imithanda ithi umalume kusho ukuthi babudokotela kungenzeka aqhube ngisho usisi wakhe uyamqhuba vese bephuma into eyodwa ingane iyona ekhethayo ukuthi izombiza ngotata ami noma umalume ami izobonke ukuphi ukufika kuqala la ufika kuqala ngoba nje kunokuthi ubhuti adlala amantombazana ngcono ahlala lapha uvese uyaphangela egarage yeah uphangela egarage uhola 2013 angamthola lapha umuntu osifazana ongamela nto hayi baba udokotela bezothatha umuthi ngoba phela uyazi ubhuti wakhe njengoba eseze egarage ehola 2800 yeah uvese uyatisha kodwa ke ukuthi ubhuti wakhe angamfumana lapha umuntu esimama ongamela lo mali encinci kangaka hayibo ngalondlela ke uyathola ukuthi inawo umthetho njengoba abantu bephusha odadewabo bephusha oma wabo bezala koma wabo bezala bebaqhubha abazali kubona azale kudadewabo uyasho futhi ukuthi angamfumana apho umuntu esifazana ongamela umuntu ohola imali encinci ngakho hlala njengoba esebenza egarage nje hayi ePetronet usebenza egarage lapha ezana namagama yabona Limpopo ngibona amagaraje enqala ngqa kwabona ngazi babona amanye ngazi ukuthi ufuseke yini kodwa nje khona amavenda bhala yini ayamavenda abantu ba amagwala ke laba bantu
Ayike phela begwala nje hayi ngeke kanti vele ningavuma ukushintsha isilanguage yenu abanye abantu hayi ngeke kubhaliwe ukuthi bhali bathi hayi ongcona sithi bhari uArakekho kodwa bamfaka nimfakelele ngoba niyawazi ngathi mina hayi ngeke labantu ngeke bamagwala njengamaswazi umenzo ubesho sekumazi vese sekuchamile awukwazi ukuthi umswazi angatshelwa abelungu ukuthi ishitshele lo gama wena ngoba lifana neSwitzerland wayishintsha umswazi lento wayishintsha wathi akube seSwatini kongcono kuthiwa kulungile ibiza kanje kodwa ungaphinde nje usenze igama ithi Swaziland ngoba kuncike kuSwitzerland kulahleka into zethu zilahlekele nakunina manje na kanti hayi waqhuma inkinobho umswazi ngidedele phela sebembambe kanjalo lo wathi ngidedele kuzolishintsha inkinobho ezuthuza sala walahla abantu wathi ngidedele kuzolishintsha walishintsha namhlanje akusekho neSwazini sekuse eSwatini sekuseswatini ngoba manje kusondele kakhulu egameni labelungu eSwitzerland abelungu ibona bafuze bashintshele la gama ngoba ibona ababelimali ibona abanenkinga hayi amaswazi ayingeke hayi ngeke mina ngathuka nalokuthi kuthiwa ayithina siyazi thina amasiqatha thina siqathwa ngenduku sihlangene uphu abantu abaqathwa ngenswazi yazi kanti bakithi ngabuthi labantu kufanele baba amagwala hayi kufanele baba amagwala ngeke awukwazi ukuthi ungaqhathwa ngenswazi kube kuthiwa vika futhi twafika uvikani hayi umuntu beshaya ngoswazi into ngasethi Thina ngase- umthungu umqede nje thina baba udokotela ngasekhaya yavalwa thina indaba ecibhana icibhane borushaya uliqhube lizoqhuma ngala yana cebhani icibhane la kulephuka lisha umuntu aliphuka icebhani mfana otawu Aliphuka yabona icibhane. itawu zalifaka ibhawoti necibhane into eyodwa leyo aliphuka icebhani mhlawumbe umuntu akazi uyasazi standard tone yabona ebusuku standard tone ihawu liphendukele beyikhaliboard ushaya uthi khwa umatakisa wavalela insizwa ke ngicibane ngeke standard tone la kaXolani kanti uphethe ubavalela ngestandards tone kuthi khwa dabuka ihawu kudabuka ihawu standards leso Standards ke lezo. bathi standard impela standard standards leso ngisho ukuthi hayi kufanele bamagwala kakhulu abantu hayi bamagwala kakhulu ake bawuthatha abantu umuthi kodwa bayeke laba abane amaphepha amancane bashonisa ilanga hayi babo dokotela abantu abazothatha umuthi ngiphethe umuthi la ukuze sangiyathuka ke nokuthi ngiyithole nalento ukuthi babe baqhube endlini ngezathu zokuthi banamahloni ekhaya ukuthi uzobonwa abantu aqhaphazeke kuyona vese umntana badlala ngayo badlala ngayo ungcona kahlale la endlini yonke into ayifuna uzayithola la endlini agcine sekwenzeka lezi ngicela ukuthi sivale ingane ayisazi noma umalume noma umkhulu noma ubaba uqhuba la endlini wena khona la endlini uqhuba ngima uqhuba kusiswa uqhuba yonke indawo nakhona ukuthi ngoba uthi utshenwe yibona baqhuba la wena imali yakhe ezayodliwa le ngaphandle qhuba la endlini hayi ngithi abeze bazothatha umuthi khona kuzokwazi ukuthi kugwemeke lezi hayi ezinye izinto ngeke zenzeke ngoba kwabangcono ngabe nawo mfana mina ngoba ngeke ngize ngi-understand leyo nto futhi ngeke ngiyihletshele ngeke ngi-understand futhi ngeke ngoba lo mfana wazi waqala waqhuba le ndlini kufuna azi ukuthi azame indlela thize ukuthi angazibulalela kuphi ngoba kufanele ukuthi usefile ngeke angazama ngenye indlela ngoba kufuna vesanazi ukuthi bazomtshela futhi make wayizwa baba khona into ezosenze thatha sesikhwama esadadweni ufake le impahla zakho uvesena uhambe ngoba nje akuyona into engizoyizwa mina le nto la ukuthi le ngane ikhulele nje kanti ikhuleliswe uqhuba la mengeke uqhuba wakho hayi ngeke hayi akabasena thatha isikhwama futhi ngeze ukuthi ukuphi ayishiya ifoni ukuze angazoloke efonelwa akayishiya ifoni ukuze azi ukuthi uyoqala impilo entsha ngoba nje ezinye izinto hayi angifuni ukukhuluma encane bodwa kunalento abayishoyo bathi hayi akusho lutho usayizi kusho abesifazana awusho lutho usayizi nabo nalabo basho ukuthi hayi awusho lutho kuya ngokuthi udriver kanjani nokuthi iqine kangakana ayikho leyo nto akekho umuntu ongajabulela ukuthi ngoba naku uzoyidrive kodwa ayikho uzodrive into engekho hayi ke
ngeke sokushayisa imoto wena kuyazi ukuthi udrive kanjani Zokushayisa. cishe zashayisa umnguni khanya manje ngathi ngikuthi isibuyisa imoto zosizosiza lento ukuthi kuyano driver njani ngasitshela khulu bayafuna abantu umkhulisa nduku bafuna ukukhusa amabele abantu besifazane uthini kubona Yebo ngithi abantu besifazana abaphuthume baxhumana nobaba uMavuso ubaba uGamente uMabhena bazongithola kuyona yonke indala ngithi kunawo ama platform ngibakhulisele amabele wabo yonke into abafuna ukuthi ikhule abadinga ukuthi ikhule kubona ngizoyikhulisa ithini number bazokuthola kuyona kahle inamba bazongithola kuyona ithi 062 322 8297 iyakungena na WhatsApp ngikhona ku Facebook ngubaba uMavuso ungene ku Facebook uzofika ubone siyapost senza nje konke na ku TikTok sikhona baba udokotela baba wesizwe baba ujabulele mfana umhlenje yakhe hlelo umlopho siyabonga Amsha uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amaloto, bawina casino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithi into abantwana.